Apirilaren 26 honetan urtero legez batu gara gure historiako pasarte mingarrienetakoa gogoratzeko eta egia ezagutarazten lagundu zutenak omentzeko. Horien artean, nabarmena da George Steer kazetaria, The Times egunkariko korrespontxala. Bere ausardiari eta egiarekiko konpromisoari esker, Gernikako bombardaketa etzen isilpean geratu. Nahasmendu eta propagandaren aurrean bere testigantza argi izpi bat izan zen. George Steerrek ez zuen soilik informatu, biktimen ahotsa munduratu zuen eta Gernika gerraren aurkako simbolo unibertsal bihurtzen lagundu zuen. Hello, I'm happy to be back here after years. Thanks to my friend Xavier and to Alcalde. Thank you. And thank you to all the people of Guernica and to the Basque people as a whole. And to the family of many families of friends of mine here. I can't mention them all, but particularly the family of Lehendakari Aguirre, who've been so good to me. And to Xavier Arujo, without whom I would not be here today. He has powers of persuasion. Biziki eskartzen diet Euskal Herritarrei, Agirre lehendakariaren familiari, eta gaur hemen dagoen Irujo familiako ordezkariari, eta bereziki Gernika Lumoko alkateari eta Gernikako herritar guztiei. Nire aita George Steer kazetaria gogoratzeagatik eta apirilean herri honetan haren oroimena ohoratzeagatik. And for honoring his memory every April in this town and with this bust of him here. Posten naiz alaber Gernikako arbola liburu bikaina euskaraz eskuragarri egoteagatik. Nicholas Rankinek editatua orain urte batzuk. How do you say that? Gernikako arbola. Is available in Euskara. Euskaltzaleek nire aitak zeuen herrialdearekiko eta herriarekiko erakutsi zuen begirune eta minesmena irakur dezaten. I also take this opportunity here to thank his biographer. 2022an hemen izan nintzen azken aldian, Ester familiako bestekide batzuekin batera. 22an ohorea izan nuen lehenengo George Steer saria, gure aurrean dugun bustuaren miniatura dana, Euskal Gazte hausar bati emateko kazetari eta gerra korresponsala. Together with other members of my family in 2022, 4 years. I had the honor. Dakizuenez, gaur egun ere kazetari askok zibilen aurkako onbaketen eta errefugiatuen iesaren berri ematen jarraitzen dute, nire aitak duela 89 urte Euskal Herrian egin zuen bezala. Tradizio noble bezain arriskutsu horrek bizirik dirau. Ohore guztia egia kontatzen duten kazetari ausart horiei. On the bombing of civilians and the flight of refugees, much as my father did here in Euskadi. Eguneroko historialariak zirela zioen nire aitak George Steerrek, etorbedi bakea eta justizia laster. We must honor these reporters. My father called them the historians of every day. They bear witness to the truth, which is not easily discovered without them. May peace and justice come soon to all of us, and thank you from the bottom of my heart. Eta eskerrik asko Xabier Irujori itzulpenagatik. Aurrera egingo dugu, jarraian Gernika Lumoko alkateak hartuko du hitza. Next, the mayor of Gernika Lumo will take the floor. Egunon, ondo etorriek, George Steer jauna, semea,
Fernando Martínez jauna, Madrileko gobernuko ministrordea, ondo etorri be bai, Azerbaijan, Armenia, Bosnia-Herzegovinako embajadoriek, Dunkerkeko alkate ordea, Forxieneko alkatea, eskerrik asko da hori. Hemen gauz, George Lobter Stier gogoratzeko, omentzeko eta eskerrak emoteko beran konpromisoagaitzik egize zabaltzen munduen eta justiziaren alde egindako lanagaitzik. Hoy rendimos homenaje a George Lobter Stier, un periodista cuyo compromiso con la verdad dejó una huella imborrable en la historia. Fue una voz firme frente a la injusticia. Su cobertura del bombardeo de Guernica reveló al mundo el horror de la guerra y desmontó las mentiras que intentaban ocultarlo. Gracias a él, la tragedia de Guernica no quedó en silencio. Hoy hacemos un reconocimiento a todos los periodistas que nos informan sobre las guerras. En tiempos de guerra, cuando la violencia amenaza con imponer el silencio, la labor de los periodistas adquiere un valor esencial. Ellos no solo informan, dan testimonio en medio del caos, buscan la verdad frente a la destrucción y al hacerlo permiten que el mundo comprenda que la injusticia no quede oculta y que las víctimas no sean olvidadas. Pero esta labor tiene un alto precio. Muchos periodistas arriesgan e incluso pierden su vida por cumplir con su deber. Su valentía nos recuerda que la libertad de prensa es un pilar fundamental de toda sociedad democrática. Sin información veraz no hay conciencia. Por eso, proteger a los periodistas es proteger la verdad. Y la verdad es defender la dignidad humana y la democracia incluso en lo más difícil. Da George Stierreri esan gure bihotzean dauela eta gure herrien, Gernika Lumoko herrien, memorian dauela betireko. Eskerrik asko. Eta maitetik, dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko eta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure torrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki, dantzatuko eta gurri goxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak, dira bihotzez zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutakar maitasunez natorkizu eskaintzera. Urriska eta lau harinak, dira bihotzez zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete,
gabea, zutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.